Evo, zdaj se pa malo razvajamo tukaj po Akabi, mango sok, glejte, tle. Tole je naš hotel od zunaj, na odlični lokaciji, imamo tudi tamle trgovinco zraven, pa skoro čisto v centru smo, tamle dolje bliz plaža, tako da super. Ven ga pa še pokažem, kako je videti noter. Da vam pokažem še sobo, kako je noter. Tukaj imamo 4-posteljno sobo, glejte, prostorno, lepo, čisto, v drugem nadstropju, čeprav ima ene 5 nadstropij ta hotel, je to fino, da je drugi nadstropje, da ni take vročine, tako da, in tudi lokacija je super v centru, no glejte, tole je pa pač spodaj pred hotelom. Evo, zdaj se pa malo razvajamo tukaj po Akabi, mango sok, glejte, tle je mogoče skoraj cel mango noter, kar gost je. Fantastičen. Super. Malo za spremembo bomo pa še pico jeli. Imam mogoče malo dosti njihove hrane, mislim, vse je dobra, ampak sprememba pa tudi pa še. Dobro jutro iz Akabe. Tukaj smo šli na zajtrk. Sicer je tole en hotel, ampak hodijo jesti predvsem domačini in tukaj so cene 3-krat nižje kakor drugje. Rečemo jajce z čebulo in peteršilom bom jaz, je manj kot 3 evre. Pločevinka pijače je 70 centov. Kakšno pa bo, pa vam povem, ko dobim. Izgleda lepo, tako da mislim, da bo tudi dober. No, še neke omakce so prinesla, to je za te fafafle, pa malo zelenjavce. Bo dober tole. Me je še malo sladkega zapasalo, tako da sem šel še semle v tole slaščičarno in sem si par stvari vzel, glejte, za tole sem dal približno 1 evro, pa mislim, da bo zelo dober. Takole pa je videti plaža, to je malo južno od Akabe. Lepo, no. Še bolj pomembno je pa, kaj bo noter, ko bom te korale pa vse to, kaj je. Evo, to sem pa v en hotelček šel na plažo, Bedouin Moon Village. Lep bazenček, tamle od zadaj hiške, tako da je kar lepo. Evo, lejte, takle sem v potoplaški obleki. Sem si kar všeč, takrat, ko trebuh noto vlečem. Tako da gremo na potapljanje. Gremo. V avtu nas je 11. Smo se splačali, pa gremo. Evo, gremo noter. More je kristalno čisto, tako da tole bo fino. Zdaj gremo pa še skočiti. Ne vem, v čem je tu štos, pa gremo. Gremo.
konc potapljanja. Evo, še sončni zahod bo vsak cajt. In to je to. Tole smo v največji mošeji v Akabi. Tisle gospod tam je zelo prijazen, da mi je roke dal. Navdušen, da smo iz Slovenije tudi snemat pusti, sem ga vprašal. Rekel je pa, da imamo samo 2 minute čas, zato ker bojo najbrž imeli molitev in moramo zato potem iti ven. Tole je pa tik pred vstopom, se pravi tukaj imajo za umivanje. 75. 1975, so it's not that old, Not new. too old, about 42 years ago. And the name of this mosque is Sharif Hussein bin Ali. Who was that man? This is very important man in our Jordanian history. He is the leadership of the big Arab revolt that when they come from Arabia to Jordan and this area. So Saudi Arabia or Israel? No. They come from Arabia, from Mecca to Jordan here, this area, against of the Ottomani and the Turkish occupation. He was here in this area, in Palestinian, Jordan, Syria, Lebanon, because it was very dangerous for Arab. That's right. Tale gospod, katerega sem posnel, pa ki je zdaj zadej, je glavni imam v tem mošeji, izredno prijazen in takili ljudje ti tudi polepšajo potovanje, tako da se prav dobro počutiš, ko enega tacga spoznaš. Tale smo pa mi ribce naročali. Ejte, tole so pa naše ribce. Ne, Evo, tole je šefe. Šef Abu Ahmed. Dober bo naredil. Šef Abu Ahmed. No, tole so pa zdaj ratale tele ribce. Dober zgleda, bomo videli.